Metalno doba. Polovinom 5. milenijuma prije nove ere, ljudi su otkrili da se iz pojedinih stijena zagrijavanjem mogu izdvojiti metali. Prvi otkriveni metal bio je bakar, potom bronza i na kraju željezo. Pronalazak metala uveliko je poboljšao kvalitet izrade oružja i oruđa, to jeste poljoprivrednih alatki. U vrijeme otkrića željeza dolazi do pojave novih zanimanja, odnosno zanata: rudari, livci i kovači. Razmjenom predmeta koji su proizvodile zanatlije nastala je trgovina, a uskoro i prvi novac. Početkom metalnog doba na prostoru Mesopotamije je izmišljen točak. Primjenom točka ljudi i roba su se brže i lakše kretali. U isto vrijeme javlja se i grnčarski točak za izradu keramičkih predmeta, odnosno glinenog posuđa.